ба фикри ман хеле қонуни хуб аст, чунки ҳар як миллат, ҳар як давлати рӯи дунё либоси миллии худро дорад ва агар он давлат либоси миллии худро надошта бошад, ин ба ҳамон давлат зараровар аст, чунки ин либоси миллӣ як воситаи шиносоӣ дар ҷаҳон, ҳамон миллатро шиносоӣ мекунад дар ҷаҳониён, мардуми ҷаҳониён. Ва либоси миллии мо хеле зебо аст. ба тани духтарон чун мебинам шинам аст ва мувофиқ аст барои ҳам ба кор баромадан ва ҳам ба бегониҳо ба сайру гашт баромадан ва ё ки ба ягон ҷо ба тамошоҳо рафтан мувофиқ аст. Шумо омода ҳастед ки ҳар рӯз либоси миллӣ пӯшед? Бале, омода ҳастам, чунки ман худам либоси миллиро дӯст медорам. Я не очень хорошо отношусь к этому, именно потому что я люблю национальную одежду, наряды, я одеваю ее по праздникам, потому что я рабочий человек, и мне удобно, например, 24 часа идти на кроссовках. Я же не одену платье с кроссовками. Я думаю, что для меня, мое мнение, очень удобно одеваться, и я думаю, что я и мои родные должны уважать это. И я пока не представляю, как я буду следить за этим законом, то есть по закону так одеваться, потому что пока что я к этому не привыкла, я все еще не одеваю. Я ничего не могу сказать. Я еще не привыкла к этому. لباس ملی خوب است پوشیدن برای جای جمعیتی، برای مثلا توی باشد، یگان محرکه باشد. مثلا خود لباس مثال لباس ملی خودت نشان دادن خوب است از یک جهت، ولی از جهت دیگر که مثلا برای کار، برای مثلا آفیس هایی که مردم کار میکنن، مثلا لباس آفیس گفتن بهتر است مثلا پوشیدنش، نه میبینی. ولی لباس ملی دیگر که کل جهان با همه لباس ملی دارند، ولی هیچ کس نیست که مجبوری باشد بیرون بپوشن، نه همش که نمیشود. لباس ملی هم ترقیات هست، ولی من فکر میکنم که مقابل این قانون نیستم، ولی مقابل آن هستم که برای هر روزه و مجبوری پوشیدن من راضی نیستم. البته این قانون که قبول شده باشد، هر یک شخص، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان میتونن این قانون را رعایت کنند. خیلی لباس تاجیکی این لباس زیبنده هست و هر یک تاجیک دختر لباس تاجیکی را با بد نماید. با فکر من قبول کردن چنین قانون ها برخلاف حقوق انسان هست، چون که ما در یک کشور دموکراتی صاحب استقلال زندگی میکنیم. از نگاه من باشد، برای من پوشیدن لباس ملی چون لباس هر روزه موافق نیست، بلکه مثلا ما میتوانیم لباس ملی را در عیدهای ملی مثلا پوشیم، لیکن برای هر روزه پوشیدن لباس ملی مشکل هست.